Going live. Okay. Gal ikaw na si what's kay wa. Lo masimit ki mo ulash. Got ingin na aşke ako lang tinakfashi Facebook live flasho. Masimit inkulo na si what's kay wa sa mawigot o yuko ngay. Adalagat lie no na State of Union jurik ngay President Trump. Laro State of Union yung the shock even maguwusya ko share like na unas akfashi katsab dawek. Tegi jiga gas lang ngalong po siya kalim. Ay, kamalap kayo si Waskawa. Tegi Driskell. Waskan long. Kal tegi ngalong po siya. Alright, kamalap. No friends siya gas lang. Alright. Stand by. I'm good for me yala. Forgot. Frank, Frank, let's go. We got go for All right. Got do again. Yes. Stand by ang sa kung ngay makat share kan la. Stand by. Frank, Frank, let's go. We got go for Oh, Chloe got. Okay, gal. Kulo into buying goes kewa kulo gosh lo san. We are in digging Driskell last final. No. Kent Washington na Federal Way Mr. Frank Alokoa na the Oregon Bell na sumlaman Frank na skashikot ikesa tagay last Steve Roy the Vastamit Frank. Okay, kaya ko naman lap faculty download Surleigh. Lela na siskidan daga ni bachelor yung dan God given singe prior na sige ben singe yung daw klasher. Okay, ngapain ko sa kawa kat daga ni prior given singe. All in God kum lem lash pravat mash. Kulo malalap na sugo siya bel mo kung trailer na siskidan si Philbe. Siya sin sige gas. Ngapain na metli kita fast na met papamatal. Katang na sumge pensinge takumin esta kewa o yan nago mati fall in on your oske pensinge ta fashi gaslo moyin gaslo ko gaslo mo gaslo matalla na lela na sis na kewa in ko in natle maki gaslo mo kumakala ko na sis mo ito na pensinge oki alos na ki o yan nago mo in fact kiwala na lo igesam tanin siya katang na sunan lalfu la tengon lo Kung may guest ang danin siya siya din ako lang ko rin si in long pa puro web pa gaslo. Wigat na gawa ki pensinge wala tablet sele tablet Driskell tingin siya na ki pensinge ko ako la inak fast ba bibi siya niya. Katalal fila mai na gawa maki oyo wo maki na imutan. Nagimudanin siya tablet sele inak fast pa na katiyamal ka na net na European pela na gawa in kafesu in pang na sumin kaksa kung Eller från jag eller från Larsjumla. Man na hon karnen arkiplan wo ulumdas. But kulo malam chungi kumaknas na secretary egat lang si base spelling in proikelos na kaywa. May porong la peke
program lash ke ka singin manas papa oya lash le wine go in fact ke wala no yes the shalos na kay wine porongo yes na nakon tanin cielo sing gan wika in kan su ke mapay sing en ko pen faculty ke gospel kat kulo malam zoom pawamdal paing mga class na siya class na zoom kat pang na zoom pela na kay wine lalal fumi la kumporo mo pray la zoom pela na kay kat pro yung pawamdal kenin siya smith lang amen amen Amen. Oh, now let me friend, kumash Des Moines, eh? Kumash N1, singing. Moines, yes. All right, okay. Well, gulo ke pro singen. Arshamin Ashmol faculty med tiging agiging balance tiging Driskell na kayo ni Gesta. Ngawo tamulay gulo malap kat fast na met. All right. Kan kumpulo ke pro singen tiging Driskell ngayon agiging balance yung going gas at kasi ni Gesta. Kumalap. Hindi pa siya tiging ngan paano lol taking his floor yos gulo ka ashlo ni kayo na zoom gulo ka ashlo man taking his floor na tiging on the floor. Man we pe buying gom diginis floor ayape damlo samu Ephraim kagus ko ma ucha ke basing adam dal kendie kulo malap ke ashlo usan in wicket ke ka singe kak second card kulo malap sin card ke price pe ma damel frank lak fashilange in kan karangan gat ke faka class ko oye makat the gani ke ka singe kada sam kun na ke rek ma wo makadel ke na ke o kat matawa yakin alena bang narrow down na ke malang silan ka ta kadinak fashi pel na loisin mo la sha ngakan fak mo na si ke yang al somla nga wi pa na uga tu kwa mama mo ita pala ke na ingi kade uchak na ke si malutut mai uskat me kadina le focus shock na ke ma oi rin ka ta ke oi ma ka dak fashi la ke orela wa sin met ke ka sha ka ke proy ngan kulo ba na si was na ke wa ma we got in cash got pain support shek in na ke ka si kuno kon mas kat libe la membership lan gas in gola kap na vas na met kat aklen ke request ma rekle si was ma ke be aspe access na ke website lan gas in gola kamakatashkia. Eglo na si was na kewa ma we got pain share ye ka like ye ki broadcast in moment we aspe ke Facebook lo was on be in we be base ki magalak fast ki kastan gata. Ma we lang si faxilal le Mr. Frank ka dinesta matcha fall inan ki magat aske ki fakak class ki kasing ya. Nga mo pangay mga shiru ko ngalen si ako lang we but we are going to Surleigh, le Mr. Frank tigni siya ke mamakat matayang nagkikikasing iya pain goes na kayo wak lumalap. Okay, tiging Driskell kung gulo ko siya ni Gesta sen kita version na met nag program na siya nagos we got nga in pain kom goes sa mga gas labe nga talin na Jonas ikaw gulo ka ashloman ay be Kenyel Lango George Seymour basang be long was chill selfen Kenya gulo ka ashloman goes sa mga viewers sa mga aspe we got ningi nang kita wala ka tigi ilakyalim yung piya nga medli nga vast na may ito tigi siya la taka we got chang tigi siya na ash ngayon belo na sum kumin akfresh sila may vak ashiruman tigi siya na Sila kayo gagawin patuloy na. Ay, Driskell nila. Down. That's your volume. Right. Tawag ng Gabesan. Panas ka tayo liar ang patlan joang. Tagulan singkat ke monlage. Ilana si was na kayo sa mawika to ka. May faga ka shiro ka pa Facebook page la jan. Kunogan ki Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday daw yak. Nga siya na siya kingan siya Friday na
Saturday, Sunday balona. Kaya kulaman lapangan marsher kasi papain ko na kaywa kulaman lam jinggat kaya nga kan ko sa pangan ma ngay fako. Isa kung gulo de vasto na met na ke program lasho macho kan dak pia nga pa gulo na siya sa mawiga do igang kat kalam gilash Donald Trump il tara mingena State of Union si orik ngena ta shokta makadak fashe program siya na vasto ikon tusin na kayo pa ng kadakuf kotayla. Nagulo na siya sa Mars, nainginan ko sa mga cast lang. Kasi first na namit, ang nagiging nila academy, Ash website sila. Ash website sila, Ash kan pa mo, www.castingcall.com. Nakadash ki YouTube, ingin nagat-stream Facebook Live o yabe YouTube. Na, Vidash kawag lo mamawang Facebook Live, lagon sum YouTube, lagon search, casting call ko search ko siya i-version kahit mga ko kung search pa na ke inish mo kumita ba kuna aklash ke YouTube na mo pa mo vat ningi na kude so nage kuna ngi guys see week kuna na sum degi ni se na ke kum siya kay CLN ke week na kayo wa o ebe aglen len nemi na kanil sa kaktari Monday wala lang Rina Alokoa Ashtian Halulu kulagas ko siya kan si Minister Ski por ke uniste na tosta anagitigi sa lakya me digin just ko siya kaktari ko konsum die na may masikita kay visuals kayo sa mawigat ningi na an kung bitli kum is akata yang ka is mo sim lang esta mariti ka sila nga na kum sum riti met kum finte kalam ge sufolo ko rita la na fisa kum sila de kalam ge kalya babal duman na kum project singat wala si pro na malala kasi ko no bago ko na week ngayon nanakla siya in mesas inte mayak fall og den shayla pelas na during kada in malal makena isan na kali il katlem ta se il tivak katlem da simin na lem ta o yes ilan kat ngepa il ke pelas with den shayla na si den te akla mo sige malan felo Grinti tule friel niestle la niestle kat kahvo ke wona Keden shayla bella sho somna yurin ka. Na kumfinara oing kumi mdek li gaslik atem da kek na su. Na during kum la proikin mangantari na kum ko riti mama sisum na tau yak ngan way ang kwad mata loop shayla ka borong o akde ke mata ka siling ngak fashion na limit frang ilak fashion Tuesday Mas siguro Wednesday, they just go like fresh toast on a Friday, and ito kayo all digging is Anna. Ilos Ashpinen, ilos move Ashpinen Des Moines, Washington State ngayon, aligyan hilo. Na sette an nga tako, akfashes sette an na fakulosi ito ko kasi Andrian. Na bago mamarsting ngayon na, digging just go Minister Frank, at digging siya na Ashpinen siya, bitiging Ashpinen nagiguna ko, no? En leo Irok nga fano to si was klamalap. Okay. Lumit Frank Ash mo that with you got chula you got to man. Global lab nga kaksilin got ke was ke wireless na gawa matunin darin na we got season siya kasa. Global lab ke pension darin na. Digi siya na? Mau ke wo. Pasal sa ke wo. Wala. Okay, basta mit kay the basta mit nage kuno kon nage Monday an si sige Monday an ngan fact mo long oro ke pai na isang yo Trump bieng malon ka the kadil katlem ta si when pagasing holy pa set aside may opposite lan holy pa common na oro kalen sab si magadak fashion na yuring kat ngayon na kinin shayla le meg de shayla na matonin siyes magadak fashion magatorik maguna nuk lasha
nanakla siya. Mga nagawa mo kate usin may klensap na singkata. Kasi nagtin siya lang. Pangay akmatalya yan malan kata. Ashley Isisaki, ikaw na sumpinan, mouse hindi ka. Ashley Isisaki, kulakot ka agad wait mata ko, wikot siya cast lang, or kung binigas na kat kaya agad kung kat kivak kulo na mala na siya kung tako usibello in the lip siya lagi gaslan ka ata na o yepe ilos malay kini na ngay kenya lango George Seymour Cynthia Olcher na W basta na o na perle walang mile fidak kumin ko again akkel mi pieng alam alon ka ta katilak tin shayla then ka akala mo sila gimalan fellow para katsela Lenny na lusi para katsela ni ginado la siya para kat kung pinor magin mi bang kita sila on kegin malan ka ki o bang kita singan manalan ka manan sang on ke akflek ka kung tikan gusto kita sini ke par mata num kumata akla mo si malan kata kada din si uke mga para kaya siya mungkin book siyang Ecclesiastes lamayak mo toko siya Solomon ba sa moslaw bagay mo sa magkala mo sa moslaw ngay mo the fact mo ba sa moslaw to shock to Ashpe line ye mo di Solomon ba dito toko siya Solomon ba sa moslaw na Şüphesi var, fakat mo ilpa smosla. Make Ecclesiastes sapta se posingen. In fact, inen met singen. Inen met singen pa si sakluk. Ngan som na ke inen met singen okay sakluk. Fos sapta se fos sige Ecclesiastes an inen met smart maganyan or maganyan el egen el gas ipruse kalmean but when natin toka siya na para lumayak mo toka siya Solomon pa sa mosla an na aspe faksa ye mo tail pa sa mosla if po mayin goes and read the Ecclesiastes. The Kusean on the dahil mo tipushin hindi Kusein toko siya. Na wayang bele original language mo makinyagin sa most langan ilgas Syria sibegas Aramaic. Aramaic ikinyak mo il post exilic. Kagan post exilic pa isang le exile kilos udak lang Shaw often in Babylon bangan exile singan naura lumayak mo to ko siya Ecclesiastes kisene Ecclesiastes takot ko nilos sikosok taligi Shaw often in Babylon nakatinlalan na efofek kang to ko siya Solomon to ko siya Solomon ba to ko siya si Aklu lan aktoy lan ni Israel Saul Toko siya Saul, toko siya David, toko siya Solomon. And then plan no bara perfect mo lumayak mo toko siya David pas mo sa. To shop to. Pangi ko to kay sil may mo views may iba mo katlo mo lumala singan mo toko siya Solomon. To shop to. Gayan sham mo. Gayan sumonyan mo o fact mo toko siya Solomon pa sumusa na gisbin pangan kay mamita fako na katwina katwina facts na special nga fact na ashmit line model bas mosla makuminita ope kuminita fin mit chang dito ko siya Solomon bas mosla na kumango kahit along dahil ash view sa yebe mo dito ko siya Solomon bas mosla kat fact na mga kumin kalam di finash mit ash mit lo dito long siya kagay pa po Nakatinula me asho na akilan mo ito oraru gdette na lang gda ngay datale ash views saya ngan pa make Ecclesiastes ash simusiklas Aramaic mod kisen Ecclesiastes fakyak mo mata ko ke tukun bel sa lo sikosok kaligian Babylon na timeline ngan para mo ito
liye kisensia ke to tira li yokshipe mas yokshipe pa kanon may kanon may reaching nang ako may even sum na ke Ecclesiastes sapta maritse ke mandean nga en ta mo Ecclesiastes sa saptal me ko singal sinalit ko siya nang ay sum na ke Bible ko siya na ta siya nang ay share ye pe nga kuminta ke ni mata ke read na Ecclesiastes saptalimekos fossinage voson koshon dislaklu namo fossinal si Ecclesiastes saptalimekos fossinage voson koshon nga usi Bible na tikko mga kumintre ni inan anye matashki ka cham chamo na kafiloy nage may reaching and the kise medingaram gina ngan summarize here Kisiyasin en kasin kasho le malal Solomon ko which mas lang en kasin kasho na ki oyen akfaleto oyen broy in akfletje ko even nin flokin yen swemol singan pa minash nagi vows finash ash ulay la siya try na singkat mo God kuminula masin sikara masin na kasi nga akalimye abangan iptolungan nage oyen akfalet oyen broy na flogin yan swimolan mitse Solomon el gakalimye nage iplan mit sham gewang sham mit malong si ilustre non kayak ta fakla non kayak sina fakot sina na oye singa pa mit mas Ecclesiastes nga mit reading nito kung ako min galim kele kaya naro ke oye la siya naro ke pa kaya ingunyer rin mo kuy sokas sipe Sam kunle udah ko nshel wolash nwelose kaya long kaya long made kat ta sham kaya de ingunyer rin mo kuy kaya de ingen na fakot mo kaya no ke madalin siya sin pa suwas kalma ba kung non ka la na gayan bel even fast even align na gemalan ka at gayan mamatakal ke alin met non ka lang ni pa suwas na ba mo rin sige ngayon si Bible natika nga kumindriti na nakatag mo rin sige foto or ang ate matake batle na sakto cough siya nga yun sa kain directed ka ba okay na forcing lang karang lang fast lom na in temple wo komin ko insume ace malut likino rek kise oya na met lalfon siya dia ito in mashlon mapaye emasta non kala in wo met likikum kaskas bang vaccine lang pienga na ke non kala nakisharam nagikiseng min ko ta may oral and may ngilos sakla kina suminakfal gila manakfal mo kayo na kumli malong ash mo jivanji mo kata mo mamdakalu nga dahil sa ni pela kati akalu lang natin nga papla nga fakin na ke ipsang ile kata belo may kalain sa po o Roma may nakfal manayin sang akfal nila palan bel singa na pero which author sila ng Ecclesiastes nga even ba Solomon gasin lang may fact na kuminte ingun niya yung chamram Lord na kimakumuro mugiguloman fastlom na yung temple and temple tingin masal and na matal o naging nga fact matal shiyak li kimalan fela kumite akalaman siya mga nakat flot naging marising was toluan na kung nanak yokle kume may gulu kung gaskas posle na kumifak gas lalfon na nga kumin sige lol na ke
Learn na gefaxingen. Kas posle gumigas sin lalfon. Na skimod ko may ta fin mata sham may ta ne weng mal dale fak. Na mo dali sharo lagay sa da kinek. So da kinek may sham ko di in some lace gilaba na mamay ito. Na ba example sinage may reaching. Even when magwin fak na tayo mit kum sham. Na kumdi kita pela ngam ta vash we alu lash ko shai nge. Na kada mo dia ka nge. Ngake is bel we mga sakit mo dito to mana ko wa pali infected kle fakle tari. We mga sakit. Na even pwede kita te fakle to nakla sa kita. Even we mom fak kumdi tayo mata. Kumdi tayo mata with marsh my saka in fact. Na para kumdi kita mom ta shamram kikiep kinek some when illustrate long get my lo se faka mana spur of the moment I lose two yaksigain or la kata yes na bada or I lose sham dona in mitlal vun ma na vastament na gemerite sub first to make us kan wo kumintia na ore kolela dikina kumin ore kolela etiak falye amo ngaku mit ko sai ka 3D mas kale kalim ke even when tapok yan ka wengin may sang tawi supon makum ulealo man na iwopin ako mindire ko lela for sa flasingan nimit lela kaslo mo ines kum yang nakimakuluk ako may va ene no na kumeva ti ene no kuminsum fat na sin met tolan kat la kum tafong le kume ifo kum ora katelan kasksak sum kanaos la makum makin or makin game gato ke gatle kum dafung le ifo kumoro gatelan kashkrak sum kana osla ma makke na nga mo kinga kum ready me reach nga nake oye lash may ta sive nake kat fin kinek ma shigi mod ko nake balan pel si ma mariting assume even marsh makuluk si mitchell listen some faculous yak yimadan mitol may nisamle balan bel si kum si mitsi tia kanchfena sum na urine ka ilan sum Orang may kisengan, nakmanasya yung makuluk lalan, ilti ka na ro, mitol si pa na ro, bakal may marit si makun fact kumyak na even grande spell large in orikulela sa wek sa fall may kaim kata lasha when si pet e was kask or makuluk lasha e was si kask na sinka na kalmen marit ka na si kumpang ako may siya loing ge oye lash si fena grande rain may act fall fin ko aspa si kunaya gikat na ke grande siya loing na ge marit ngan samin siyas na fon na isam la malan ka to el mashiyak le pakalan matal malan ka da malan alan ka kung di kan kalam akalam siya malan fel na malan ka pangayok siya pe yes na ako fin lang na ge oh yes na wala mo la siya na in oy yamadan ka in wo yamadan ka kidan klan sa plasha inte mo akfal nakita pulagan na ge mo la siya na kita pulagan na kita mataplan siya mo may nifo lealan ka to guessing Israel vakang God is no respecter of man that lakat fin axol ile akfal yilaw lal na sin ilos sa mga axol ang ako finash kyo oy yes kin kita na ako Scott na kita block and mense ang ay tuin sing glon sing God glon na siya was kay wa kya ashlo san ngay oy kin pelon na sum lemon friend na medli den daga na ke uniste an ngay organ Belgium digging Driskell digging sena if nas comments luos na Monday Tuesday. My friend organ Belgium assume kung nakfasya Tuesday. My friend. Kahit kulaman lap tamlan Surleigh, kulaman lap digging Driskell en ake gidan civil betoin ni akfasya gastan kat gebensin. My characters last na ke Tuesday ngan
Kogunogon si mga organization na kitustingan in me ashpa na kipuksingan Ecclesiastes. Sapta chenbe na nagdas umnegation nga ulal go slogo. First luo pa yagata yame chanram silash nga. Na majaram silash nga menanak silash nga mo orik ma engan me sanglan God. Orik ma engan me sanglan God. Na megde fat ke fingat liena sifesime. Orik ma engan me sanglan God. Na ako mi star mo me sanglan God pa nge orik ma fakya kain ospo ya fa ko ke engan sinan nasha na banan katsum na ke me rita ngan de mata orik scientist na ke palje ma ngan ne faucet pe ke na kataga ni riti me ritla rakma paing ye ma ko na ka Masi woy met siya may dinaraba ilan mongo nim ngan kin may lorik mage kemo fototolal makatel sang na sil paing ya ako klan gat na sin mayta ngakong daga ni shamram gising awlal go silbak ma paing ye mga ko na ka na met singa shuk simlan metlal met singa el shuk ne el akia ma el kona la mesi woy meta mesi woy met fali noreka na il fact la galem ma se woy met si mo dinaraba ilan mongo enim ngan kin mailorik make ke mon fototolal makatel sang na sin na mongo enim ngan kin maingi mata ka ke orek malom orek malash kating ka in orek ma orek bala sa kiten kay ngan ko na nagitamlan selen fa ka ne oya la sa kiten roki siwas na orek mala sa finin uta ko masikunes ngako minaraki insias kaywa orek mala loktela in magatingan in akfashi si kishbin ka ditala katla sa aklen ka del tuni ka del aklen mana kaywa na feeling nga kayo na o yes inge na nga kayo ngan kun fa ko norik malaka nga kayo ngan kun kashpen ko molo si mataga na secure feeling orik ma orik ma in asmolo ke na molo si ngan is ngan kun orik malak ke email ngan kayo ngan kun fa ko mataga ke email ka ngan kayo mo ke ngan kun maingen na kayo Masi anain laman ke teoana masi mo ako kina si kung ako min akilana ke me palome reach las ke fasina lagos nge ako min ngan kun mas yorosha mayen mola sa kat mol fototo el tia les na panan falla na si kumin kain ngan kun maingin na kaywa mayen kitan kain aklina makatila sina si kum ako min ngan kun Kotsum na gisinga ulia na katsula falok si do chamcham. Singa ulia il fak mo man. Ka del fin sang may kasha pe na sinsiya may tay laningan kun fa de lan sang kuloge ngan kun rek malan. Maing may kite singkat me. Na paing mga kum kalim gem siya na maing na gawat ya malas. Malim ka tilaki may in factory ke chairman yan shamon na. It plans po pa laki na si kuma. Na bana finga kung bata ki singa nilzak mo katil fin sang oh man excuse me elzak mo katil fin sang me kasha pe na sinsiya mo ta elaningan kun falelan sang kuloke ngan kun rek malal maingin nagawa ka ditala makatila siya na chef lela kiten kain ita inakilin la maingin nagawa ti malas Maingin na kawag tanorik maginangan kin sang penasilos siya maingin na penta yok mataga ke orik malasa finga akum tiya kain kat fatlan na akum fatlan na kibel siya fingat metal siya nes kitayangan kun orik malasa fikya wangin kaspe wangin fakot ka ke na panan katina na kita orik ma mayin katila siya na siya spasi si fe singin fak mo orik ma ngan may sanglan God.
Na fin ka torek ma kita ngan kin fa kan torek malash kita kain matan si wo kin mo la kom fin America mi senge el mugi ke mani eh rain money stoja money kof money yale money na pan nga kum kalam ki si ngat te zum shamon in aray mo pang mo sham lok kuma de sakta nga kum in kai ne ngan kin mai na ka wa ki orik malan bao Lasha, na mayin fingat kay nakila na ko yes yun nakita kay nakila na mayin ko mayuin kat mi ba de sina sikom nga kuminengan kun longol ki ka de la ramit se la ngan kun mayin elati ar la nan ko ki foto mo lala fossil jarram na sikom in kay na kes makin yakum la sine wa yama met tilal met singa soga ka met tilal met singa soga ta na fin ka de sina sis mai na fin ka kain keep ourselves busy ke mang gidan like wan pen la sten mut kula toto mo la so na banang CEO ya magat kain fakengan pa engan kun mayen mo la so toto engan kin mga engan kin mga kumays ki kaspanurik maluman ngaula arla na lang so unsulan so we saw finande la mal dal sa mos laki mamet si baba ke iso family ngara laki mongoanem aking anye fika mongoanem aking anye mo lom ko angan kasasingan Metluti lalmet met singa el akila na kemola. Metluti lalmet met singa LSN na si kumin kain oka akinorek malasha. In kain somorek ma. In kain narorek malasha. In mas fuku norek malasha. Nga kumin ace maingin na katingan kin pe. Katingan kin maingin fal kin mayin in fall na si kumzeni in fall na ke in na lash na ke kai plan pela liki na ke den net la suk den gasha pi ke te na man gat kofla mong la bo mai reaching ai la ke te be na si kumla finga kum lang je man bam do kian tem do kian pa pe an ke sapta de me go sune fin lang se la kumash ke man na ke te kofla is pe matike ka finga ko mal na suk den gasho pla kita ko fla pe mong da bo kishpin kita topang ina me gasho plus ne elia ke me gasho plus na banan Paul el samsam kin ke New Testament be mo be content falgin maasha finga ko kan falgin ma magat putus ke fakonorik malasha na kita kai na kalen da katil karmin gatin pela na kayo Mayan el smosta backland big New Testament kata kas moga treat the New Testament ba mi me ako minelya ke lutua na se fak mo tu el promise na si kuman pa nang mi seeing pa fos lomo na kel actually na si kumwe kat mol fototo mol la fototo pa nang finas mga yoros kita keep ourselves busy gay na rorik malash nan kayo na kita ko fla ewan pelas kita nan ka ke fototo yan mol lasha mol loktela na banang maing ikastan gat matagan na sikom mi sienge ngako min civil pe akikati ana ke oyan ke wa mamet ti lalmet met sene akila na kemola akia na sikom in gain riti ke na banang maing may kasa na sikom elda na sikiliti am sienge ngan wi kom samsam ken na ngakom sin siegela me iket la na sunke mayan casting ita ka na sikom in takay ke te nga pa master ye casting pa na nga shamon o nga pa na pa na nga wi kom shamon pe na marsh ruman kashagat pe ke kata kesho ikikastan gat in magay naki gat ikitan tagay ni ashik pole fashion met kaki kastan gat paingen marsh ru kang alal fula malutut siya ashir ashkrewa mayan kat pro itari ke mo lem gat ni gestam danin siyas na gaywa ta kasla din gain peruk nanaklan initiation kay ni gesta pe kalim na sisla may kalmen gastan kati na sikko klomalap tamlan sele taking Driskell wikom elagabed sine klomalap All right. Laman fra kung kulo. Kulo malap dia kada singa naging akala mi pianga. Ngay organ pela na sum taking Driskell. Even as comments lum naging Monday Tuesday.
ko oye bede gini sena nakatrasyon ke unistian. Lumen Frank, lumalap kya ka tesingan. Thank you, Driskell. Glamalap ngan algat lema da lupsha akatayena kalim kimande tustian. In fact, glamalap si us the Mr. Frank, the Mr. Donald Surleigh. And she was a few sa nakmanas fineka kum sherie delicasa kum academia la state ya kum tunin wan gadin ke chibe. Faxi la le Mr. Frank ngena the kana siga ba ke mo lasha mo foto do se balash nge gadin mungo enum engan gun sam yang ol for single la kalimila lucian mo la como yana it ngol nanga aski yang ngol farinon ngol si ngena ke nga finanan kana ke faxing it na it's too close to home na ke ma bible kalimia na ke faxi no lutisin ke mandean ipsima nga esta ke ba kadin tia orela olela lasha ina na matingun yer shega kadin direct olela ingun yer banga enjinga isla ke ba nga kapsha na ke tamachela shamram na ke kadin shikat le dikina commoners ona ke kadel akademisil mosisin ustalik din na din Israel ngin som na shubun fino Sinai na ipsima ke shamram gina ba la Moses el som shamram na sin God fafolo ko tafo malim gadel kelen akalimi na sin balik din God nge nga mo kadita pekel Nathan gil som noral David la el som shamram sil David in restore ilye ka finne in som sila la siya to ko siya ka memang ka kadel shamram pe na sin siya Isaiah som shamram sil esakaya fak malen fak nagip singan man yuruka ba in lutia ngan kan wetokle in sham na sin kadin proila kamit fa mga tafo mataka ke proila ka sham na sin kada ngakulo malap ke malututo uskat menekelusa singe kulo malap na si uskay wa kaya katayo lamalap. Thank you, Driskell. As always, kulo ke comments loman. Tingin siya na, may vacuum na Monday, Tuesday. Commute. Alam mo nga, wait na. On-mute. Frangin, commute. Conclude. Ana kastingan Constant God ke faga tako ke Monday, Tuesday week casual takinan. Ano yung pena naklog ke may lut-lut-luongan. Anage goes factor ngan Monday ani siyang katinding ngunyer. Katinde siyang posle. Alawo yung luti kat kishben. Angan matakul kat lang nage decision kulu clash na Tuesday dagota na katininje wo ke magada place ko kaya ngayon ala na katinga nito la me si kyakin mula shara sangkulon singkat la ash mga niluse na sesh Orek makunin faang na ke mama uta ko na sish na ke amo pangan sa panangan nanak mga ke share na ke pensin na kulamala. All right, tingin siya na kung kulo. Ngakan faksi kasa tamlan Surleigh. Okay, mga sham. Masing ang kifaga pa in fact lang in siya wubukin ma katil siya ana pangan mas may sum up may shamdam siya in siya wubukin may sanglan kat na suming may sanglan kat na sige may yen len la kuma number len la kuma foto kat mo foto na panang kati tala me aslen la tu panang misingin siya wubukin places makatil siya Glomalla pena ke kumikesta nga akia naging kias na maksilak. Ngayon ka uflasang naging kias. Mabauna akia na sang kias. Glomalla long singkat. Okay. Return of the long.
Eh, Alvin. Alvin, you confirm me nga monitor again check nga long skill volume na 2 man na JJ Aloka kulo yung comment sa kumusingan kat Hi, JJ. Aloha. kulo malap ki aslo man kumdaga Hi, Che. kayo ba mga nashkel Mr. Frank ba nga awi kum ge faxilom ngan na ke eh akon yan may nanak siya nga Naglamalab ko siya nag-iunistean medli nga vataman nag-iunistean ngayon aglen kum le minister skiporita ida finan melem gulo ke arlo min joke kunistean nisam ke uniste si vese ke unistean fact mo si Colin ni inakalim yung lalivong ilos. Si Colin inakalim yung lalivong ilos. Na, kung finchige mot ko murichiga ay siya, matawagin puklalay siya. O il sham gun, kise, inte may akfal. Kung finriti for singal, singal limekos ngayon, il akataya o yan kise si may isyo Gladial nga sa mga tinay sielos na fon na pa sang na kaya may na akfal si pangan. Na mal follow is for singalit gusto ka singalit ko follow ko mo kumin na kumin for la. Kasi nisan repent for la liki oye silom nga. Nagdesom na kimarita nga kumin taga ni Riti for singal siye ne ke singal limego shan siya aske Isaiah saptase fos saptasean fosingal siyan na gat kuusliengan maritsingan fosingal siya el ridoing el fact yakus non ko mga longen may kisema kuusra na sig alga tari pisin sheep magkuus forre kemikise Chris ke ko show wo na tuwos nga totoo la ke shine kya mugun sheep and any sesap ko sinu se mai nge na Europe ke ko wosta ko inalo na sig ko wosta ko inalo na sig ni metsi fil vash nim ke kal siko ni metsi fil vash kum ke kal siko for single doluan when shipen may sang lowos nga nga la folin may kisya ko isiko nga tiya ko yung mateng kafen malim sa lowos sabot lowos at the kainin alyalu lowos may nga na kayo kunukle kisipin orek magkunuk lowos nga kasi kafen malim sa lowos len lalap lowos may nga ay na siya may utak toas siya nga totolak geusya Fosingal negócio. Kuxa kak po was in proi. Ngay vatia ngay dot na shoes. Finne ay na yok proi lo was. Ngay vatia porongo. Ta po was like a shot. Skiloy na deloy na kasi sila ay siya. Lange, wag na siya magusurongan. Market ang nakluwas ang tinapay. Kasi ko usuro ke malim sasya, mayak flat lewis ngan, wen sipe, sesap din na ramangan na. Ang muskimot ko, king akum loyang na ke, ming akum wengin ke mit Israel, kanash ke ulayang sasya, padang sama kita ko fla kalim ke. Kita ko fla liksyon na kalim ke vaxilay siya. Tasok para oy lalos mit Israel. Medliki kadilen long alos, kadilen not necessarily kumakuluk lalos. Elos din taka usi may giseng Malam sasa. Mitol inunay na may furungan len na kayo follow kayo sina yurin ka. Kada lang mittens wala mangan. Well sipe. Malam sasa ko siya flat arola siknan sisab den ron. Kasi singalek kasi na towash. Na nga kumin kifasa na kimulok kumising na mga kumaskyo. Ifin oyalok kumatie pay yamaton kat keweng kat ispel lash.
Even nanakla siya tiye oye madon kat. Kat de Sheila nanakla siya in malon kat. Kat ko oye natlo din Israel ngay minayak fall. Na isam le si Agustin lang din Israel in Belgio pa usik pak usik kashatlan kat parat na fellows palos shaw dekle na finen Babylon. Gachamkin naging northern Israel pa shuf singaul ke northern Israel ilos kayak na dari kalau siya kalos tayo makisiakos din lalos na ICIL parallel ICIL tako naging northern Israel naging southern naging balan bel sa mga Israel ng Shaw eudak na Babylon. Na oya lalos ngayon, really, kan lang kuwas non ka mga longin may kisya kuwas oran na siyuk. If nga kung kuwas na siyuk kumisya nga. Kat fast puyalo, kat sum puyalo siya rin siya, may nakakfa. Kat sumalim sa siya, may naka sum puyalo. Kat si masyam-syam ngayon, kat si ngildek na pa na misya. Il-check pa na kaya na ng misya nga. Na pwedeng my fall na si kumakutin check your heart lasho. First singalon kosh akkalim ye oil and the Israel kan sa mga ko ben gifas man gi oil up kumising ye. Na wala kat kilong si yok lalon kat pa first singalon kosh singalit kosh nga ako ben read. Lang for that liki oil sa fall nga. Ako so ready first singalon kosh nga. Lang Oul kuwusle si fena in nesnes. Oul kuwusle. Nakman, sirken nakmanes. Gibellan ulayang nataw, pangan Milo sininanaro. Na gibellan ulayang sasang, kadiyan fact katyak maton God. Was, tilogin niya urik makuluk kuwus orang aliye. Tilogin niya makulus kuwas orang ngali. Samle gas English singen. God is omnipresent. God is ashin na kayawa. God is omniscient. God is itaman na kayawa. God is omnipotent. God is koligi ko na kayawa. God is diye oyelas may tapel na kayawa. Il kaat magkaivan na ito matonin siyes, setan il nikid matonin siyes. Il kufleta mga taro. Fanokat, ito tala may insyo, mingi na kiyang kiyagat kingasam-sam. Il tala may non ko nga. If in kuluk, makulong gusto na yun ka. Siya kinak na na. Ilan ol kumle. Ilan ila makuluk lowos nga. Makuluk lok. Ora, oyelas, katilit tala may matonin siyes. Kat finarama, may nakakfal, katilit atari. Sa magumit nyo na nadap abayu. Nadap abayu ba nadalu nadal mutol flat Aaron. Ilos oro kisela losan tifal na long silon kat. Mut kayak mo ilos num ilos shoy. Shoy sa moro kisela losan. Me kadal sa ma ein kasaw for los yak unelos na in en sidanga. Advance Moses. Fancy Aaron mo ifin nga ako nagtel taong kalasor ay unilya pe. Pangay oyelan kat. Katil kat lame dasi. Katil kat tilong sige den akala mo siya walang fela nagigalains up. Sige, podcast sige holy. Pamatal. Matal, tiana mo. Siyak le. Avod ko. Matal, ang akum ko'y naske. Tika na bakat matal. Tika na bakat po. Kisipin lame Jesus Christ taka guess na. Or yan si kumgulan mo ko'y oske. Sige matal. Tikis wulash ang walang lem Jesus Christ. Na flow ko nag-emerit siya nga. Fos singalit ko siya. Shiki na ramasiwas. Suk na non-kasuwas. Casual sex ko sa kiyak. Sang na sinmit magayam din. Afar na selos. Casual inoon katin mas. Pangan ka to oil and din Israel malos araw, katil din siya wuke. Los susi magsiyangan pa katil fakti was singalan ko siya. Set up din romangan.
Det går med ngalongkun malum sa se akkus ta akflat at tie wun na mo yin naklo sa ngai tole men nak asin ko sa na kinga ko mas ki mari tinga ko reading ma pe kun ko kira de gid met live fun yo kida tole kapel ton nak so vinde wo kana osan nak ngata ko ke sio nak luksi ali yok nak lukin ka Tasok to belsi nga ilya na iklan sa mga siyak singkat nga fuck sevi. Siyak ilan isla mga ligiya. Ni sila lil tola mga asin siya uwa ko. Nanakuluk. Ali, nga siya nga struggle ke mga sen tasok to. Nga fat na pala kat finsun na yima ton ko at siyak mga kat ila isla mga ligiya ko. Pero nga ilya na gen siya nga project singkat na nas. Usta nak matonin siyak. Hindi nga pa mo. Hindi na nakot pa fashion. Minifin nga nakot na kumit taliye. Nga ukukita ko ka. May gluk nakla ko. Sipesiman na marang nga kan tudu da yung dan mo ito. Nga kan tan siya ramsu mo pa. Nga siyak singkat kanisan nakuluk si Fena. Or nga kan tan siya nga fact mo. Di ka na ba nga wala kilometer pa nga fact. Di ka na kat master yung mga mo. Banga mana sis. Kasi na ganyan mole kid katrasam kid. May banga mas yok siya. Yokshibia ba na nakla siya in oye mo doon kat. Kat ito talaga naklo man. Hindi na ito. Now, when siya ko nukun, kung na pa siya na ace, maeta kaya. Kung fin ba kung kanukaan nila. So na yun ka lang, kat, limbat, namdas na siya mga isla mga likiya. May mga, kat finaro, fact lang ka. Kat finak fasyo, ano nagkikata yung fact, kaya plagan mo siya. Kat, bangan, uliste, nga tuwin siya nga, nasun ka tosto, na mitigis siya enalata ko, nga organ balance yung lemon frank, ko tigin siya na, in finash malo siya fat na get, unis siya tosto. Tigin Driskell, organ balance yung. Ash mo fact euros, mitigin nga fast na ito. Tigin siya na, Mr. Frank. Well, Kung nga fast na ito, dastan fa, gusto ko atugok, kikasya maya sa eurosan. Kat sum na may reach na may kasya si kitastan ngan, February non gosh, 2020 fin pa lila ko. Si fesingan pa si kasi in kaksyak. Na aski si Chronicles lungolyo, fasingon gisngal dolo. Makina akalimila, kasi pa naki-burn offering mga. Kasi singe verbiage in proclamation ke kaksyak pa katramam ke ingin nange. Na naki-fasingal naki-singal dolo, na nakadinis kasya ki sapta singe kim tawa kia, in makatitala, mesikat askenge. Masipat askenge pa, toko sa David tatari la, jail pa, masay temple si ma elta finsakin mo inel pa masay la tasakta singe anak kalimila nakilapan mani si Malorani nakimay pray kin naki down payment naki lom singe ka fuen short nakiwa ma Elorani ki kapaslal na sin medelita nge kewa mamdan fel nge kewa el chana style shek na likia in we elchamalem ka del jilala na fashila masasingi pasikyak na pakiwala sila nagi sidalik na dal ngayon narakasela la kasen kaksak lala pa samsam kunyak nge asom nagi fasyak singa nge singa lulu pambalutu singa fakla ingo yemutan walil siya toko sa David kaksakin lemkat fact all lem wal check up Papa Tomas, lalata inemin kaksakin yak netok mabatpat. Ki first yak singa ulnge, el tula yung don congregation singa, walil singa. In kaksakin kat, fin netel pa, akfasila masasinga. Eki kaksak sila nge, el fologan kat laniki, fak sila nge, all lem kat la Jacob. Kaditala en Israel, shuf singa luo, nadal, dalik singa luo nadal, Jacob ngera la shuf singa luonge sie sin shuf ngel Joseph
the sumna Egypt, el second in command, usta siya ulala, siya nga som, ne pa arulena, pa sinimit, daling din katfinenwe, the rela elia, the silto ko siya weya. Naral din naman kan lala, pange papataman an Israel, pa Jacob. Nalela ta inemin kaksakin yak netok mapat-pat. Fact sila nga tiya, eklaligi fact pe makatudiki, wik tariya ka wik panameta leila lem katla hinche fastigi kat ka hinche siskatle inana kel matayurin met matalasha nara kaksak senge eta ka kadineta la keshipin David elata ke molal jivena elita samsam mata ke met Israel panang el kaksakin kat ke wala nalan kat elita la katsi mga dakflat jinge Give us after Madam Surleigh ready back here. Kaditala el chewon na sin metlal makena. El won na sin nakewa. Yok na ikarangan talik makaimtel. El karangan metse. El karangan pekadin mas. Na katso na give us yak singal singe. Kung fulet eka wole na peng peng. Mangolin manakewa. Kepel sima God el shela talik Israel. Ngayon uselos me liki ani chapa arulana peng peng relasi lagi kesipin alena arsanan makain tulugun ya fashe mamosi sel kolnge nake el portrait sie nake elos taka nation masin sel ka malale ekedelos ke mena ekedel el sangmenim melos in masisa mapes pas ulana el academic kalala panang don fel sayenge arulana me ito ki katfuletsima ping ping mangul lala mangul sila ngi pa kadito pe akademia ki ay siya on ko fastulu fakla ilos apangon isi sinsi efak matal kat kolanal matal wala na lal nakla fel so bil fakla si kalim na sharom room liyak ipang me wala na lan kat arulana aksang ngi kat Kinga samsam kunda ke matal singe pange orek masi mga kumaskem singe kunokon si ma tamla sila lak fast sila falin wengin la sipin me akflatian malim sasya mga sumna na ke ritual wengin le faksya vin na naklasya kadin kain wetok le oekla na pwe wala na lankat ki ma pes makat kain balaw nga yeke mapes makat fototuleke belbes may relasyonin mataske na panang ki kashaplala lem kadel si kashaplala na ki faksiki kuno kon si tuste malam Mr. Frank samsam kune kashaplan la koma ka kashpes mata ka yurin katme leila nga kumin kain ala na kaksya ka na ki may kashaplal nge omnipotency tamle sila samsam kune aske lu chronicles limigat fasal guspe सबको लंगाता मान के हम तवे क्योरल एल पा उसे कतांगला ना शेषा एल पे पा उसे ना शेष कदिनते कतांगला मकदाश के सो का सिंगलोन को फसिया कलिमिना शेषला शाफ्ला यन मान के वा कि फैक्ला शा लेम का चिफाकातला शा पा फैक्ला फाइनल सेला शा के मान के वा एफिन शक्ना के और वो का दिनांग एफिन ए ओइसिन लेम कातलाश लेलाइन सिक्या कोइंगी लगे फसिया सिंगल लुंग फैक्ला may kasap na kayo mata ka assume akum nanan ka mana kayo ke wal kalum akumin orata katena with in peng eko masam kun the fana dari masing kadli pe sikya kel Joseph el sisile na in love si kitakala na sin mat median saflaye kel chena fastliki makat elako na sil Elagan shaf lagi dan gel Potifara el dena shaf lagi el matana ke siwaslan gat shaflaye land in a silba exaltia gil lagi second in command finen Egypt pangata wulan alan kat mataka na siya na inge katlash katsut kulo na sum egat kaksakin ine wulan alom ma lakomin kain alena liye mama kat Baba Tomasin ka siya el rawuna sitske nga kumsak na munim singe siya la kumasak nas fase si pasun ka tinge may mga wasnes siya la siya pang layla ako min wedokle in kain relak kasen kaksak la siya si pe sige para
Kishipin David, Dokosha David as a leader, ke elni tola etiel pa masai timbal si langading wangin singlelal pagat mit nada fak mo eldena sirsa fongya eldena aura sakin kan shuke me gasha blalan gasha tawish bunurik malangata ay fulela kishipin il fulela manake o mashirol nge pa ngaro met we ngeli example lalki kasha malrela aro elos ingan pen sang kasha lalos in tawish bunrik malangata pangeo yema pangkat ki kuna konsinge kasela koma inde kasen ma wende shi magunesha kasela sa in kaksikin kat ulan alal me kata belsin asesha ke kat speak ke language ang ke kasero inge deliverance land God at the gonna yeros and mit we as a yakilin in kan we be fast kun ma gat tawi kes kun rik malan God pangikasha mga kain ikasya kita stan lokono na si was but we are kan in lalfungi in Shavanselia wiki and si liu mga aftodo lagi faga klaka lamala. Okay, taking Driskell, kung gulo na siya sige to eva magkisiye kasa Kase. kasa kaksak. Now, Me kasa siya sa mga ganyan. kase pa pasese. Samsam lasha. Men kat fin samsamin salakin shikin ma che fakla complain para the fakla kase. Si kase in kaksak. Ang kisa siya to Gorol David ko Solomon. Nagawal ako sa David. Sapta longulya kisi Chronicles. Okay. All right. God digi kung gulo. Lamala. Ash ngayon digi siya na latakuan. Luwin Frank, Ash mo faklum tangwen mga aso. Kula malap ke me oye mga chobra na me kasi mo ko skaiwa ngayon talaga chobra ngayon pa kasasi na kasayin kaksak pa David pangan matakok na banang oye si malunga ilorena yematan walin siya yematan met nga wendi witness ke wangin laman oye katay na laman rekomendasi siya kami mo ilola na kalim kaksak lalo pangan making David lalo na akulin yak singkat kya Benjil kaksak singkat lalo na sangkay yan kaya waki kaksak lalo nangan folok na gamulutut siya kaya winistiyan ngan fineka kadashik na sikala ni inakalim ilalal fulo siya na oye si matakal ki fosinga ulon gosh ICI kaksinga na ICI kalau ICI fosinga ulon gosh in fact nga wala tamlan Surleigh civil bana chamon mile chamon dari in fact mo all ko was si fena in nasnas to logon yorek makuluk mako sa rang ngadiye singa ulit ko spange shike na rama si was suk nanan ka si was kasalo sa ak kosya sang na sin met makain del mafal na selos kasha in nalan gadin mas okay kingali me oye gashma ICL champion kun tako yurin lim katmina sin talig Israel lagita na class it sili gashpa kalmen class it sin sikpangan mama elos pagay na kainarela in look may nanan ka agat kainarela oye nanan galasha in sieligin na nanan galas na sila lo kishpin ash aita ilashke okay nagelos karimen pe in katin maska Casulos siya akos siya yakne aspe o yung mga talam lalan silan tuwas na silan sang na sin met makaim tel mafal na silos o epen na aspe met kat sila ka aspe met kat tepen orela na siya agat ta orela mga tarela kasha inalan katin mas singan ma yok mal na sapkin yok in karnen yak oye sigan pa na talo mayak leke New Testament magat kalim ganun la parshipin tekinit kosma talk ko ki national mga fact kun ma singela mas ngita ka na sis nga ko min liction ni loyal na gala pai ke mas malem katen totola ki diyan mga no kotorela mo pa yung mga kotorela tamlan siya in fact la kalim rik mala siya ka na anyway ki kapon rik malak ko mo
When kat pangon na mga tukan na mga kat pangon mo na kat check na vas na boy fal tari pisin sheep fal tari pisin cow makos uliya may kisya na sheep na when wamin kalmi na chik when noye si los ma may tateliye mga liyeng makaya na liyeng pasek na asjuros pasek na asjurup ko na parang taka na si ngalangan diction ni nan ka kyo ye singala mama may tateliye Palem katil samsam na si kumbisigi kita dari sis lang Nang ako mata na sana ilan siya ila fashion so na fakla siya makat fakang na si man mat kuluk siya dari minil siya ifara. Katuna fo paipiak na makat sila laman mat kuluk siya kat araw pena siya. Kat sang naman kat safal sang naman ko pena siya. Kamasafal lanes, you know? All these things. Likid na mama katarela ilkat kat mo ganang tarik may look main Palem katin ligeyo. Kahit ko lang malap, nga-finchak nanti call lang masyarang sila nga liki main point si mga tamlan sirlil sa mga ngita sakta. Inkay town sa pola. Pahingi mga akila na kimol na kama. Nalalal ni mga ikasya ko uspe mga. Siya mga mga kiyoy sina. Kahit ko lang malap. Alright. Lamin from Glumalap. Logi kung akon nila kunakon sila get tos na kansiyo unistean. Nangamo pang marching in Chibe Aklin Kuwos Alvin Future Kumingon Long meeting na siya ng Fred yan Kuwos siya mo Vinas kisin siya mo ko tingin na back piang tingin Driskell ibig kuminakalam na kumasyo state kumasyo yan kuminkurit siya ba chat box sila siya gandun may ito lang siya ba siya ingewi ka to Naningin na, aklin kum chay Alokoa, Pamlin, Maynard Kenwolf, Alec Pearson, kinilangan George Seymour, na J.C. McNeil, Federal Way, Ikewunsum, na Shawnee Wakuk, Greta, Ryan Rusila Lango, Snyder Wakuk, Sebenet Charlie, Shueonis, Marian Laneo, na bang may mga kanina na kulang walap na Diyos na petition kay Fred pa nga amo di isa na ilaklo na fa siya Fred na ato ko said na kada akfa siya tek just ko la Mga fak mo siya. fa ko wala ke Sandria na di isa na ngagin pelon chup Amen. Nafak mo siya nafak. Sam. Klonsin lang ang makumbuhay ka nga long dari na. Boy, klonsin lang. Yan ang katali nga. Katulad ko sa balay. Young five, Away lali natin ko was. In fact, lumalap na si was. Kaya, kuwas na kawin ka tiyang uya ko. Na Snyder kung kula lumalap ke Ash kung nakawigat pa yan. Tingin siya ka, mayroong belantung. Ay, ginaw naman na, belloc. Freddy bakta siya yung kaya nga, si Fezzi ki Freddy nga fact mo, nanak manas kain si paye. Nanak manas kain si paye na may reach nga nil. Iwi ba aglen kom Snyder Walker, Logi Ash Loman. May reach ki Freddy ay le Ash ki metos nga lal kosh. Pas nungol siya na kito yung ulime kosh. Lois ko ta may reach nga siya ki nga riti en mga siya mon kaya nga. Na may reach nga en si kya ki pel si ma chisa sa luti ki orek makin papolyak si ki may kalensap si ma tina ito ko tina orek makin nanak manas. Mataywa ki Peter ito ko na yorol in siyak sila. Il fact que fos naman siyan. Na Peter el daw na yung Jesus fact may tluti siya may tlalal fung iwiyak fin na naurek maguluk na nasik. Pwede kash ngayon anak manas na sil ke ya pwede kyosh. Nem Jesus el daw po
tapokal Peter fact mo motia pelit gosh a eat nga ul pelit gosh. Ke Peter el da na yero nga nil siak sin le mga nga kishipin elos in los pena met tamalut nga elos asia ki pena la se ke falete meta na si be fasha le men si be lo telos ke Agus maging los colotelos que oyen national mitlalal fongia que belsima asha nik niga ash alien mash los la me fale los inaro. Na Peter ilaro kasi siyak sukungan la Pwede cash ngayon na nakakunas na sin mitlalal fongi si wiyak mananara na kuluk na siko. Pelit kyosh Peter lang ka na mo pelit kyosh ala na pel pakantin na ke Pels in pel so may chuarek maging bel tolu na. Naran lang ko mo ilala sang yok in belit gosh. Ta siya klay mil tapokal na fact mo. Mo pel it gosh belit ngayon. Ildi na ki Peter Land tunsen times 7 ko 7 times 70. Ildi pangan siya pes lalaran fact ngan. Siya pes lalaran fact lalapala lapsingan pa. Ingo na kalimila nanak manasa ininoin wangin sa flye. Wangin nembo si Morik la na kinanak manasa. Nail palogo na nasil Peter ke sham sa kuma shumanya ke marita ngan. Wage wage fosungol tolo neke toingol lime kashman. Longol tolo na ke longolit kashan sham kin Oyen nanak manas edalayak lelan maitsingan ni kisoe mo lalan. In fact, mo maitsingan il maitsingan il soe mo layan nga nashkitalan singaw tao sin today's economy il lamayak na ke million long limekas tala. Na ke wayangin yarun maitsingan tao ko siya singan il siyak silan mole na ta ke wayangin ngan ilara na non kalang na silfak mo in utak lail kakayakinyak lail na siya may cause in kakayakinyak lail we matayan kiel talik na tol emana kay walal may kalens up saying il alana oil siya il patati fak mal patati na info kaya fizindok siya singan lananak manas na sil Ilan na nakmanas na sila na ile shike ile follow ka nan kay wama il soy mo na silke. Kisha bin pa ako matayok lang do ka siya singa nil falella il sa paella il som na soy mo lang na kaywa il ela wayang la soy mo lang. Pas lo lai ko na ke tol ngol il shamon ke fact la ke may kalan sab singan som nganil Soon siye pe met kalenza puyel. Na lakile na lek shukilye. Na liseyen kaya wel fak mo. Len mule manafon na soe mo lang na selan. Sa fak mo soe mo lang kul singa nile ashke lam ngaul tinar lam ngaul sa namising ile tala lam ngaul nama. Compare na ke million long limeker shima fak mate lan. Kimwit singan il kaya face nila na nakmanas na silingan kisipin wang in your all. Mukul singan shukilya sa parang kay silang na in prison ilan mata mule ilan mata nakil mule ang suwe mo lang na silingan. Kimwit kalansa puya lo singen diye nga nilo sala na to la. Pasto yung siyen gato yung wala ko shamon la. Ilo sana na towards la sila ilo sum fakan no phone na o yelo nangan na sin toko siya sila luskan. Na sul mail si perik na noin ko na sin. Nangari tifos. Ari tifos to yung siya fak mo. Kimo ito rek mawiyan saya ilo siya maing Ilo sana na towards ke sum fak mana kayo na sin toko siya siya. Toko siya siya sulay mamait siya. Effect na sil. Umsi e may kalan sa parla na kulo. Ana nakmanas na sumke mana gawa kum so e mo na sikke. Mayin ma kum kaefe na si.
Yet your file kumin na nakmanas penasin may kalens up si Wiome. Waya naging aron assume. Tawa siya larda na kash ko siya sila sa pala na impress nila mata kayo kwe niki na il ak falila soy mo lang na kayo wa. Misa lang na kayo ko soy mo lang na kayo ma iya play zero balance il nestes. If walking ang kishipin tiya na nakmanas sila na sinmate si Wiengan. Loganyak mail as a payak lail na in prison nilang kan matake kayo na kinal floka ng so mo line na kayo. Yung babalyak sa kong ang Jesus ilfak o inge. O inge Jesus ilfak na selos papa tamaking ka siya ero ay pa na inge na suwos. Kuwos pintiyan na nakmanas na singmet lalal fong iwiyos ke insiyos na paye. Alle gallem si kom la messe mai lut singer got long be mit darbe boljak so gongen gallem la mit si mai snack mana star mit ngan wangen in lin goin in shui kun lapan mole lesima ide kyang na singan to shok to instead in east to go sok singan nal sum in tawag in rek magin si go sok sila ngan in the song cause na sing may niya pe nakishipe singan wangen shipin kay wangen la shipel il som sa flyer len matayin kayo mabat second mulala ilian lo ni mega shengan lifetime se time prison. Kot si vena mot ko na cash ke slag nung ariti comment si takongan. Kot si vena mot ko na ke mola kumisenge as mit kalensa. Kot fin mit kalensa misenge. Kot fin mit Christian se misenge. Kung gain liye fakya na nga siye na liki mit singiye. Fakalapan lalal fung iloko naki may singiye ko fakalapan orela log as a Christian ko may ito ke God na sin may singiye. Kayan mo ito yang ay ukot ilfin kasha mo it. Kung ka hindi ke nga sang masalan mo it si kung ka hindi ke nga kitela malok kung ka hindi ke lalya me usi right sila kung ka hindi pe ke nga sang may sang lok na kialu kamain na kayo Tashop to masima kat tikon liye pa la pay kat na manas kain siya kayo. Na kumfin nga kumfin non ko so ga singali ko shwas long luo fact mo. Si fos nga long si pa mo yang mo din na non ko may ito. Ngan defliya pat. So ga singal it ko shwas long luo fact mo. Insayangan mayak kayo mo nung ayun sa kaya na insa tuwas sa manasi manol. Ifang asya kak maritsingan na kimalut-lut singa. Maritsinga il kasya ko din ito na Besa nga kung tinanak manas na sin may niya o nakot usma tuwas singa wikot pel na kay walin na kay 1 seconds na kay in molas. Got shwok ya wikot tak tuwas yikot kipel na kay And you wonder why we get sick so often. Got maskon la, got mas la kishipin matuwas makot tisang lame la news ngayon. Burdens man lame lang, usin na Europe burdens lo man. Ngan ko nusot mong la na sum. Pangan siya mga nga kumit kalansap ni sinyo upena siya. Nanak manas na sinmait puyesh. Nanak manas, let it go. May nga kong fin let it go. Na nga kung may palakin din siya na malalamis la sa ring God. And then something just lift off of your shoulder. Pelsi mo kung auliyak ko kung nanak manas na sinmay ito. Akong pinsak mo kung nanak manas akong tena. Na first time kung mega siya na non kay kung. 15 pa eh. Lem ka dilete nanak manas na siya.
God fintian anak manas na sin might niya. Naim God let tipen anak manas na sish. False in Bible of fact. Kalau si tolu singal tolu, may tuon gors singal me gosh, every sisa gors toing luo. False nga nakawa kilimina, kung fintian anak manas na sin might niya. Lim God let tipen anak manas na sin. So let's do ourselves a favor, a big favor. Forgive everyone else. Kadin mo let go of this burden got si fan awus or got ko flying fully committed na sin God. May matuwar siya nga ne kang lai Shri Kayman. Narang ako met tiya mulin sewo wo in gan palakin masmon yak ke may dutlit ngan in sewo wo ke mama ka den sena sin siya kete palakin fa ka god fin mata shuo ke to ashla nanak manas na sin might niya ay nakilemen fact ngay na god fin narawing na lem gat la nanak manas na si kombe pangama nga dutlit sige fred ngan kulomal Tingin siya na kung gulo gede ngawagin belo na zoom taking Driskell Lemon Frank ivinash maguisang weng mamash tinginan nagakita na galam sito ko Des Moines ingen yol tingin isena tingin Driskell Nagkamalap nga, gastamit fa, Mr. Frangel, nagatguk, ebinek ko, an aul katlagay wa malip siya, dudina, kalim, fanan si lungan, tiginisena, as always nga, lang siya kay gom, kasi bin, fakak luman alip ale on point, kasi kat, ipsimata ka na siga pa, samra magkasimata ka na siga pa, kaya nga sikingan, may lipusya mga nga, nga si Vena akalam ya si cake nge. Kami ya sikpa metar nge flela church mena in mata kayo rin kat me. Nge oray kuna kain si Vena karangan ya fa me flela na sin katin kain oro me kutoila lala fka oro lala kay lao na nakikasi samram gungan si Vidman na taka na si Shmay nalateshish na kepela. Kadinala na shike kadin kain. In sepaye, in talala, matwiya siya ke makat na nangalos kaya. Kulo ke malutut po kain kasha yamit, pangakain me duti matsaya ke. Kulamalap. Laman natin. tingin Driskell gulo sa tingan Lemon Frank ash mayurume Wo kulaman lap tamlan Surleigh. Okay, tamasina. Kulaman lap tamlan Surleigh nga long si pe fact like when ngatin alam ngayon kismon yun masina. May nas kay no yan yun. Mabanang ma kalmen fact la ka pa. Pen ma upen na sipnen gad na nakuna sa simwit siya nga ikol na mo arela tari kunagan il palalao. Nara ashpe fresh ngan Europe in bel boss. Bel mahal na upen na siknen nga kinara la siya main show na pa gila tipe kumbal le ma ke bel na nga ka pa na nara nga ta fact la mo nga suasya le tari yibetal nga ilbo le tari tsakta in pa na nila ifo ilangan nga makna sa tari tsakta pangan kasi asin ma eto na Europe kumit na lan fumiya katente na fashkel. Bayan masi siya mama enan mata kasya ke pa el kasya ke me mas ta mo menjis kumin go fin vela kumin mo ka ingo na men fin nasuk nan ka na ka fin vela na ka pen tina na ka pen lafa mo kot wona mana ko kot wona mas lo kan te kas Wonan masters, wona man ako ang ako fla proiken. Men nga proy ni diak metal nga 2 yemen yen mo. Ngat te proiken. Kaya no yangan pa kanta. Pa nga mata pe. Ashru kais ko pe. Na ba nga
kula malam singkat kata ko pe na sige remind niya ngalong metar nga pa si met mara mangan si fin pe flo ko me na ngakong taga ni asuk po la shuk ina ko ila o ya sina kula malam Well, learn from Gulo yung put in perspective that say na loyang na sish got made le guide bello ilyangan mo to ko yosh me na bugden East Gaston got in sang now we got le made now we got black she was got le min onagi was akong wang in made to when ngale upengan onagi lemen from el nga water il galba ilya guide bello gde matawar magin podcast. But the guy very bad matter the marshni. Along with basta mo and is that what I name me that you have Belantonali. Belantonali, that you have spell like that. Once we close like mo lock, Ramne lang along that's one exactly ilang Ngaka at katwuna. National kat katwuna. For the nga mo ito, inabuto. Medyo mga gani nga akat pa inanbun na. So, kung pangan kasi asin. Na nga mo kasi piniputula ng mga clash, kinikin lash mo ito, parang kat non ko mo, kat tipinali, si Bossy Cell. Learn kung di vaccine ba, ilmo, vaccine. nga per wona nga per Super una, excited mo din na. kasi pe pati nga per wona nga sipe mo pe kay pe pensi luo ma dan staples per kom sa luman lang sin sipe Wala siya lang na sila, Mr. Frank. Baga, Pagka siluman, nag-ipray man, kung pinasamak mo siluman, then nakarle siya na kumimen le. nga dari hemen len dai 2 year nga si beliak metal pero nga pro Okay, naglamal. alam mo, learn from kumagas makikikat kidan. Kain Bella kat si Fena pa ilya kat nashiski na mit say mo pa ilya awi kung gibakluman nage pearl ba na inaglian with mash we got nigga now Snyder Wakuk akay kung gumamash kyan ko margin na fin kapria ko was ke molin mertlo was an praising God check the nam nasin na ke ali walu di pa apple wala los min mas yok ba molan may pa yok pa finalo la siya kushega den divash we alu den do it wala koneksi alu Mayan lame la gran na falok katin na mol la siya in oye madon God na shueonis kuloke may ke kasaloman oye be Eileen Sabo Frankie kuloke kum to kaslan na perle kuloke kum we got ningen na kumakulin fakla lemon frangan na Snyder siya lumalap Uncle Driskell, you are solid, man. You're solid. Solid podcast. Magaling ko naman din. Alam mo. Ken Salik. Bay, awi ko. Mansin na sige vax kan Ken. Gain Bella, Lemon Frankie din sa ramne. Odan lam cham siya tol ka taxi fan Kita tol ba chay kita. Nasam din kita pay nga pa. Pwede din siya sa na kaya. Na Snyder kulo ba bangan. Akay gum Marky pangabangan. Kastan kaliya ko. Kabil ita mana kayo. Na pangabangan. Kadito la alu la siya chicken ko siya la ipsingan. Mendes ko din ka alu la siya. Koneksi alu nga. Sa mga bel foto to kayo la siya ito kan yekle. May clash ngit ka alu. Men kat mata siya na ko siya los la dito ka alu. Mage oyen paya klausan. Na sikat to. Nalagnesat nga. Tina pa
Yeah. Nareman na, managen. Ow. Kapesalik na mo. Rebalik ni Raul mo. Mary pangan. Mary. Global lap. Global lap. Greproy game kung proy bekesh. Na Steinracke kung damali kung tawi ko to yegan. Akita sunje set green bell balalalas nge. At akin ko was kay wag yung alam di ko was bigat ni na Mary at ta ko kan line dem. One mata ko the shik max lang. Ngay to le sa gumo. Ako inem ko fata ko. Napa itala alam mo Snyder ko na especially ke sette amo pasal labe na dito ke sette ko ke Friday la tingin sena si vezes magkin alon ka en en alash sige mod ko kin alon ka en en alash na kasi six lock na sumo magisi festingan kin alon ka en en alash mes yok şüphe kin alon ka en en alash sige 묻고 시베싱은 게나론가 atko enen olash mexico mesilalaw ifin nga lakin mait ngayang no laga ba yok shipeo may ne fo may nga digile siakat nga digile me akwaklan kat ifin kat el wo kat el long si panang mana ke wa mata ka yirwin kat wo akala mi long si lat nakalme ya pa enen oloko ifin nga flien no loko akus malan ko at in no loko yakashiakle na in no lon ko kina lok ko in no lon ko kina lon ko in no lash flien no lash o lon na kina lon ko na in no lo man ko me plak ni se uke at finakos ko murichi na shke meto on koshfos Sigon gosh na galong siya. Na sham lan lim kung vin read the Bible English kung nila medo saptaon gosh fos sigon gosh na galong siya. Medo saptaon gosh sigon gosh ngan el siya. Na siya el sham gilalo ko fasting. Na faxlan lim el sham gun na ke uleng mata mayin uleng mata ka fakla pedin lalo kumin no kumin nuk ma kumin de nawe kum le kumin sang apet na fin si form in mo mo den kalam gel kum pedin lalo si lumpa na nagi faxlan lim ge medos up tawon kosh lang mit kumra mit kumra mo den feel pity on you mit kumra mo den back mo to le lang pa ilosin nga il lalo ingin na lang nawe kum le nawe kum fin ni lalo mit kumra mo den biye back mo to mayin wen na sipen o yes kumorongan lalo sulum nga wen le kalme min kleta ko mai ke insi o ma may dies mana mo den die le lang kasi ka mo na Christian si pangan el liengo el lalo le diadel ke o el kalam el la pelin lalo la pangan lewin vak fos sisingalon ko shingan usi bawal nata so lang e ko sin lalo ni meto roboto usin ngait kitinasor o na met usun guess el ilosaro ilos plesio inawila manolos ta may tayo nakalin la ilos lalo. Payan na nga fat na sius. Ilos story mo hinorek malalosan. Mayin, kundi, wengin la sipen oros, yung may na lamahasil naipsiak lo ke britsen ma fasingaw yan na ke longol siya ngan ready el sam gun na ke may cash up fasingal el redoing el redoing ni met is elosek may cash up na suwas fin fellow yen wadel ras ekanaus la may pushabas elos ekanaus la and maon way pushala Ekuh was elosek may cash up
na siwas na kasao na kus ko in ready marit singa en gespin bela ngai tuin singa ta shakta ngai shamsham kata shi ngakumin bikshani na isla kalmayin faklulan lem faksimit ngan panakilalo grinderin maliye min mo da vinli mo da bago mo da star na pangan magdeis kaya mo da bago mo dash for no lem got min lem da limo da ninsias mo pa yes na parang grinderin mo in maliye na masakluan ba na ke may kasha ba giden dala line na ke giden akfashi may kasha plan fela da isam na si basic isa king of round in monte na kanil kat lem da se giden te ora ma insan isla en lon god kat finish suk may kasha plash suk may insan kashpe kat jakta inte isla en lon god then the wash lagi sukin kasha ni kat man kan la incline sa pakat ne dictionary na tole liki tole na ke mo malan fela bang kalmen vaccine may kasha fela o sige mod ko example sige Mıçıma misen mıçıma misen kumdi krediter allaliyen en kushay mo funa again American mo kumdi wiliye ers delamers ers pa studia mom da one with misen na ke kusli na ke cemetery mangan kumdi wiliye hers ko gash mate you also go gash ko us me gash plan mate may kasha blood na fela, mana na fela, kat finise que te uso. Como ele may tivin mise, that te us kafala and common bank account like and common lomsing and we sum na genda sum na we. Mga na po na an na fela. Na faxilan lem nga ba gudente alalo ilya yok na ke may kasha plan fela. Guden or deposit last na ke Bank of Heaven. I mean, pange as eternity luo. Eternity si metan, si eternity ngan ba kete further dekot, mit kuluk mit mal line kat kasi ako kulyak lan kat lo si mata in further ni dok mabat. Eternity si akluan pa mata wala na urine kat. Na bange masik ni lost may cash plus na kaya. Dide losik fakya ona ging afak piang ala mit sivin mi se katika news masaya we got so mas pa na gade ka news pa mit we yes mit pat ka news we got nine ka sa gade tusial dal so o gade tafla gasan kat na los yung mole gade ka da ocean game mole to masaya katika news fa na molan may ito souls lan may tabag na kanus kuswi ka ta. Na kaden ban ilya yok sing ako min te siyang nga siya siya. Kaden ana kilomen frangel katingin siya na ilosi nga kalemya. Vilas mo tsikum siya nga proigelos na magoy dakli na matanin siya matak fishesla na ke siya nga lom na silosan. Kung vinne kung flan na silosi. Isam na makduklak ko mal de yok lele ta shok ta kadal nak desta shish. Fin kadal ka nak desta shish ke makdukla so fo. Kung ako min ko fel nak desta sin mate. E ko na sum Rina vien haluluk glog asluman. Na ngai tuin se ngai apangan kung siya ke set an fin siya ko pakitan siya ke sumosla nagikuno ko ke tukuy katario mga tuwing se kadin pengen nga na supplement frank tingin siya na katabasang nag-fire colossal tingin nga mo tingin len na nit luo to mo nag-fire colossal kafka tingin nga may bangan wow kaya tuwing siya nga Lewin frank tingin siya na as mo fact safla euros petigat pagiging fire colossal tingin Driskell Glömma laptop den säger alla vår kallen och färka klubben det var att alla en man kunde porongaya tagana na kom med den kan ni line gidan deposit na Heavenly Bank deposit malashan na Heavenly Bank gidan magain withdraw to ashkan elai pa naman nagawa siya yan na gidan usap mga nagawa na ke may full ma
in kashaw di kinamalan fellow mama. Siyempre, mga may masyad. Kalkulaman lang. Lumen Frank kung gulo. Digi siya na. Medli digi siya ng ramraman. Bile gulo ke Ashloman. Gulo ke mdaka be so mas lang matiktan galang gila kung wigat ningin na. Una. May siyang dinata din lang may alawawan. Masyam dyan po. Lumalap kaya ko ito yan nawawas nga long si Befax sige katin ko ni losak may maseo kla showing ko katin ni losak kingo and ma ko way to canals la. Yeah. Mga talong beke masingan ba tight slash may song singan 10% ke ana siya mga got gain fail singan siyangan be mama got coin rela na ke ilosak may cash of flash in mo pels ko din na kadala palay kin siya singkat lan si mama pangan masi na ke pel singan kulamalap. Okay. Digi siya ng gulo. Gulo ke Faxiloman. Na Mary kede samgum ki samgum ke kede pro game na oye ko samgot ke pro loman. Okay, the Driskell daging bell na assume na ke fakalosingan. Baik, lumala. Tama Surleigh nga wala tigin siya na in fact lumalap kaya kataya si ki setyangan kat fast namet ki malitudisin ki senriya nga. Si fesingan fact mo rek wo makadil kin ake bang special kat akalimila siya nit na lufa closing nga. Merit singa aske gospel al meto saptaon gosh first sinagi algoshan na iplu siya pa malutut siya siya klena gaya. Ipsi medan ram kun la kosfin sang na metaran diya. Na ba first sin ke pasakos ke saptaon goshan hakataya kian. Ipsiak luan fakla kekos Brian look me. Meto on gosh first me gosh ngi gosh. Malutut siya sham yoke casing this effect mo hypocrisy na gat fin langasten fushas na sis ke gas ko shaya gat kan fact mo or India or unlaka makatara India may na liye irin met wiyesha na shamram ke plan ni met sang ora hindi yak singe pa sang la sha katinte ora in dashlakin metan kaksakin si moyen gat fin ora inga na kya kalime ke setyan maulla na si star ke meta kaksakin ra woya pa katin kana sang la sha induk me kadinara cash la sha mensis met fin ne kaw klasin te okay lagi pray an kadin kalia sing ala uchak pray look me kadin de som tula yem dan meta pray loyal isma kadara nang dalik takta met nge ale totola kerik mo restroom ma pray la sha inale na kadin fan en ke kat bain look me in shwashik shisha yem dan meta kat pray mo na in gain me akalim na sin meta la kasi lan kat ke bat pray ke malutut siya kat fine di na ki taxing taxan da ki fosia tana elna na kewa fakla liang ta ko sin ti ara orek mawo lo sim dan meta ta lo sin di ma ko sara ko sin roing fa wangen top ken maing na siwas sin baba to mo sen ka sao na may pa kum ta si na ke sang la la pa si kum sang na sin kat ke met na ke wanita ko kum prayem dan meta alena menge kom telek fakla mange vin ma kadara motives lasha in kaksikin yakat mo ledari na shesh na may pakum tasin sikyak melutu singal tikat kadin ale loang na ke motives lasha ke iplu masam kunyak ke sang lasha ke proy lasha ne in mo makatara kadin faskin geniklan kat in mo ashipe ino isel te shilpe kadin vest na yurin kat ke mo ulsi siya kat nakewakut na kaya pangan me kaya si mata kansis ki senrian lumala Right. Kahit pangan ka chun kabun program la sha
lumalap na siwas sa mga tingin na Snyder, Gloga Vaxilumwen, Shamgun si Dawas nga kat consista awas is luma be Shamgun si Dawas nga ngan. Shock to bang mga tingin na eh may sang pang gatawa mo academy na lepia na nakla so basta si sibele lang kung tingkita la pa pia la pia la pan na life ngan with professional ngan long nagkanon may sang lawos may sang master o sa pang ma-fact ko le pang asya asya long sila sa pia long sila so we na lapan may sang la so kung mut ko to na kayan may ito katigan ta American may sang mamasing kanon tao so el kapas na kimatonin siyas Naro ka din nagtindiksyon na ang bara heart checks yung gden lang nagmutonin siyas para ano ba magdising siya ang good na yoko gden lang nagmutonin siyas mana mekat na non ko pinganalay kat non ko gden pro game may siya kat non ko le meg gden so esta malan met no faka kani noye siya me asin na nakala so gid na kat document de fa gden siya gden makotro hindi mayak fall Tidira na manahin sa akfalila pero isam la kadil matal memotal pa Sheila malan kad na nakluman kung vinor magin evin bang wala si kart magin nga fa kaslan kart at tigor man wala si nga kaskulu fact makulu yali sa falila le bag kad man kasi consecrate kasi nagden tree kat le tigden sikat namin kat buo kat sikat namin kalain sa pikat matal si Tikaya wag din diloy na sin may charm mo. Then buelo los kidan makoin aspel las kidan sham from na selos ko. Hindi long lang kat finsha klasha pa. Oye la fin oye maton kat. Katile akfashe main se wo nga en your rostla la sin may ito. Pang sipes mo kat met lalfung iyo. Eno na nasin nastlon may ito. Long kat. Long silon kat. May take ko hindi ke mo lasho. Nakatindi mo lang na may back mo tasi. Yung may back mo tasi para malulit siya nga kalimiyok na ke matan kaya si heart check. Matan ni yes, may asin na naklasho. Wengin makuflayuin kat. Wengin makuflayuin kat ke makumaskyan. Fin ilya yo kaslom ke kum lift mo siya proin kat. Proin na kat ilay guess lang. Kung private message ka di kita na we kung proin ka mamaskyan. Price kan kung din ako min pro fact or gas or maging gas fancy mo kung nang lim ka na cashier ang foto to le ang man patatla ko dagan nakla ko cashier yok siya ngayon ka cashier kadi di ko to na yol was kun di rain good or sang si clown mask as ang afin niya mo to so na yung cut the way you are kadi ilito la kumita makumisiya ka pangmasi yokshipe or ang ako minti nagtin katikan bukle katil talamen nakwa siya pa katak yung madon ka katilan mo kain cash kat kielya la siya na parang mga tash kaingin na ngay siyak tingin siya na lang kali ke pro ito siya tingin pro tingin Driskell ngayon yung belon zoom kung rasig sa aming kalian na value and frank na tingin siya na leba kali ke pro Program naman siya leklobe ki faklom akong akfashilat vana daringen we kung ki fakloman with we ingalange aki akalamina siwosla naki malutut si kesen ringe vinalang silang gat kada flow ko relasi expository study ki set dia awal Gustavo vinalang silang gat na siwos na kayo magasla kakalamian ko sa asfikat lang si faklamalap na siwos kulamalap ki malutut na wawotakan kasikat kaya ngais ki malutut siya nga pa aralakom wiba fakaklakom pange mga si makalami pela katasya ke molin palalfong ilasya pe verbage lasya kasel lasya me oye magadakfasya magat foto lagi lela met wiyakin lalalfong in can keep me accountable kaya ngan kain
aksjosia kesak naspel. Bella kifelsinga lamala. Taking Driskell, kung gulo, lamin Frank, ash mo fact, taga yurume. Kulamalab sin gat kikalan lalgat sun kabun masyag jabla shoyi ka. Nangati tu in gak singin gat game tablet serle, tablet Driskell gigos shukya na ka. Shukya na ka mas matagal na euros misaya pa nang ngasi met mapenefited ke. Naalala fi mo ke oyo singe pang orik mabu makat ka pen ring ak flat ke ka. Na orik mabu makatara lang katan tepe orik nan ga makat flat ki katayen na kakat mema. Arula na mo kasi ke mission statement la siya. Loktela pa ng ngawi ko smatakin town support nagawa ma ARKS siya fal ke wo na sindalik na tas ke pen fashion. Abangan may fakla ka leila na singan fakla ga makaksak la ke was ke wa legan ena pe ke fashion na mgugi fa likas ng gat ke tu sena ke wa na tia ma pala si pa te may pala si oye si ma akfachi kina flat ke lem gat pa fashion. Na ba nang ngapalakon totoo na ki guys ka pel ta shakta ta kana euro kena na kaya may tigas mo da sano may tigas mo da sano in long ki kastan ka to me ay na bitulo ba pela ikek kana si communication ni na line na ki priorities la ko finga kung sila la impangan na ka deposit na ki FMD bank kita withdraw ta na prosperity ta ka kulo malap tamlan sele ke vision si ma lemon lock him danin si te doing kak sigin kat global step less. All right. Lamin Frank, kung gulo, ginawa rin belan sum tingin siya na, kung kaliya, ke, sama ng todo na, kung cash kat ke si Proy. Kaya, Rokia. Kaya gulo man na, may tlagi nga price afla, along sinarela, pasay kipelsi ngay nakilen, so na kayo wala tignis nalilian, wala lang Jennifer Sigra, pinayin ko siya, tignis nalilian, mong lafnanilo. Akin narela, pasay kipelsi akilen so wan kayo wa, ignitola ko sa sing proy lashpe ke pelsi magatlo nga ganim sing akaya ko na kayo nga ako langan proy pa nga kulaman lab lemon perle fung wone Texas and kat proy kat kaksakin gumulem gat ke mol ma kom flie pe na fesh ne ke pelsenye kula malap ke gas lomma kom gas ga din gain a fesh la ke ause e fin chak yok lash da gas lon in gain sa paya gut na yin ma kom sila la in ganorek ma we ayan na ke gas lom back ma e vet je follow kan na your room pise ay fesh din rela chupe na kayo ma kom rela na ke Kotlong sigak siging kum gelos na piwa sa mawikot, elila to gas na piwa ma-share uyo ko, in ko in litikot na kaywa, katin ko in mol kining gas kot ke molin malay fumilasya. Kotlong si pena siya kak sa ulan mas tignis nalilen, uyo pe Jennifer finay mo siya Wailalos na kayo sa mamatay na sur kipelsing ilos sa makatiya ito pe isla longkat pang na sumke tayo nanin sielos na kayo inse naka-online se sa pala ka inse posek lalos lela ngon lumingkain patoto na yorolos sa pailik may kalensa plomin ka in gaslos na kayo sa dake asher lake belsing Kot kula malapunsu kainin Jesus win kula na doom sa misagesh muli kotla panang mising kot kan bangon kung baba kainin kot bro Amen. Amen. Alright.
Lakimus, Bakloman, Agade, Shukian Sangonin Kalias Kolash, Yana si was kay was mawigat na ingin na pang carbon program lasha, Lemon Frank, tingin sena, ebe tingin Driskell. Shukian Sangonin Kalias ko,